Icera ria amemba a gikundi kia ma-engeneer bururi-ini kaunti-ini ya Isiolo thukuru-ini wa Airĩtu wa St Mary's riukite niguo gutara na kubingura airĩtu aya maitho matige kuona mathomo ma mathabu na science maria mendekaga niguo mundu atuĩke engineer ta me maritu niguo mabote kwiyonera mieke mawira-ini maya. Twako twina ihinda riega tugitariria airĩtu a cukuru ino uria mangihota kwihariria nigetha okorwo ni mundu ni arenda gwika engineering akorwo na ahote gwika mathomo maria mangimuteithia gwika engineering. Aciari marorio makoro mubari-ini wa mbere ugutara ciana njira cia gucagura kothi iria ingimaguna miturire-ini. Ma-engeneer ya maugite ibite rinene rikorago kuringiriria mwana gwika kothi iria tarenda. Kwira aciari tondu ciana citu tha ingi ni tumekagira hinya kana twako twina pressure muno, urenda tuike engineer, urenda tuike ndagitari, no mwana agakwira tuge kwa arenda gutuika journalist, no we tondu urenda mwana ucio eke engineering na no mwana ndarenda, riu mwana agathi cukuru akiugaga kothi ino ni ya maitu kana ni ya baba. Uguo ni wega onoko mwana ni ena kothi na tumutaririo wega, tumuonie mwena mwega na mwena uyu ungi ahote gucagura kothi ingimuteithia muturire-ini wake. Ataramu aya ningi maugite airĩtu aingi matioyega kothi ici iria maita maingi cietanagio na arume, kuona bururi-ini gicunji kia atumia aria mathomeire kothi ici ni kia 23 bari igana, muigana ucio ungi ugitigirwo arume. Pia wamepata fursa ya kuongea na wasichana wengine ambao wamefanya engineering, ndio waone kuwa hii engineering sio kitu ngumu. Wasichana pia kama wao wametoka sehemu hii wameweza kufaulu na wameajiriwa kazi na wamefanya kazi vizuri. Ni muhimu sana kwa sababu sasa tunakuta kuwa kuna wahandisi wale wanaitwa wahandisi bandia wamekuwa wengi na wameweza kutuharibia jina. Kazi inafanyika haifanyiki vizuri. Sasa tukiendelea kuwa na mikutano kama hizi, hata wao wananchi wanatujua, wanajua kazi ambazo tunafanya na wanaweza ungana na sisi watulize maswali, alafu wao pia waweze kufanya kazi na wale wahandisi wafao. Murutani munene thukuru-ini uyu ugite airĩtu ni mayukitie mathomo maya na gicunji kiao kuonania wedi wa kuthomera kothi ici. The engagement they've had has been very productive. From the reaction of the students, even the questions they have asked, and from the way they have reacted to the speakers, to the engineers who have spoken to them, we are confident that they have left a seed which is going to germinate like this one, and that we're going to have students who are actually going to enter the engineering professions. Ireta njira ya kuririkana muthi uyu aruto arutani undu umwe na gikundi giki ni mabandite miti ireta njira ya kumenyerera maria maturigiceirie. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi, wadia wa Mũrĩithi.